Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw, kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasingpo mo dananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpot ken aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba. Jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launay ti kagurgura yaw kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot nga uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasinsado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak nga ning nga agabroad ka. Di mo mat kayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itid mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kad. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanda ito'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kaskalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanak la ko mamakiin nilip ko nilay ka. Ngaminig kandak matitikakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti importide. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kaskalag bibisin nga main. Awano na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo ta. No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Nek, adda magginata mo electric fan ibang. Nagdakkel mo data? Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilyan. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan, dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan am dito ruwar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito ruwar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang abay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Uno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Sanain, dito'y pa'y laruar, ti pagyanan to'y ginatang kao. Di mo yun unag. Nagswildo ka ang lakay. Way. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. May pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla da ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Ditay pa'y lausaran. I-display tayo pa'y la dito'y. Anya?
Naglawag ang makita dita kalsada kahit. Ante Ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante nakadisplay nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot, kagawaan mi dagita, saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Apay nga adada ito irwarti balayaw. Tawan space di taunag. Adoonay nga minon dagiti appliances may. Aya, Apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ti makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaulak mo't, Darya. Di ka pa'y lang aro ilako na kita. Tapno ada serbin anak ka-display dito war iba. Ay nasanan, ibagadan to pa'y nga grigrigat tayaw. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayaw? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattaaw. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattaaw. Isirik na kitin dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw. Nalpasan ti panagtuto daw. Mabayag tumanan sa daw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuwan, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatangkula itinalaka. Sagbabain ti pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilo? Tagtagarya. Mun, iso analaka. Tadadaal dagito yun. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman na kita yung bitin mo dita adigi arulilaw. Uray ko mano dita o nagtipangikam ka na kita. Dito yung maalwar. Di ka lagbayan. Nagbayan ako ma. Kaya't kumit lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat na bakbakitan. Uray ko manusan adadail na kita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilo to balay. Irwar mo man kit daye paglutwan. Ta dito'y ruwar ti paglutwan tayaw. Anya? Tapay mo yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw, at dayta ka ba na madlaw nga daapal mo king kuana? Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gapot kinangato na. Ay na, adaw nga amang ti kwarta nila idangam sika. Tabak na nga yung dagitanak na. Adaw, timangmang ta di ti kwarta na kinkwana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban, ta saan ka may abak nang. Basta, jak korsonada ti ugali na. Limastog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan nagpakulay iti buhok na. At dansamad ngamin boylet na. Jak amo
Susapa. Saan man at tila lawlaw at mababakitan? Tila at atabang. Intun at damakangagking ka. Kaya't mo timaidaraw. Ay, katpadasan da, sangwak ina. Ibang. Ay, so, sana ka mabutang. Di oray agrorotapti ka, so da kanyak. Awan bibiyang kau, sa anak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akas tamot tanti ibagbaga, mare. Nariga ti agpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, ket kaslapilay. No ti amam, ket kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Saan akanayaw nga dakwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato Ay, wanta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, tapangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motor, seklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuteng akong ngagmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak ngag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan anana. Ni, akin tricycle ito'y nakaparada ito'y parangan yung ngay na naibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbagman. Ibiyahe yo. Makitan to, Ay, imbagman. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma akaaruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi da aglaslas taw. Tatibiyag, ket kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw, bumabadan tumulang. Ni, kaslada kagurgura yung akaruba yo Ay talaga nga da, nakalaslas-tog nga main, iso akagurgura. Tang, apay nga adda di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito'y balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag, tamakaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Manakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikas kaso ni nanang tatang. Ang mga nuad-adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabihit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran japo ko kay abroad. Ay, happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay mala. Tapasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sigay. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang.
Agabrod kayo, Mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may sa nga anak kaw. Aya! Inak man iliwan dagiti apo kaw. Adu ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak taw iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, Pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay, kadun na. Apay, dagiti laadanak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao, Ha? Ay, kompormento nga ro dan, no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taud latan itapuso yung. Ammom anang ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladin ba lang? Ayaw amon. Talagasan ka nga agpaatew ita apala makarubap. Apala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day ngay. Ay nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagaddayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan na bagyaw, nagpigsa. Narigat ag biyahe, no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalakpod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite na mapalid yung Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Well, indiskitaran na nga ron ti pagplite na. Dak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidan nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsama ka. Tinakawan da tayaw. Apay, awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. Anila? Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Anlang ita. Awan mo tagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ultimo dagitay dadail awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringag ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anaimas titurog na. Niya. Ayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tidadumay jay. Kung ko na ma, natanggan ko mo tulong. Ganabam. Day tangabing ka, talaga palpalanggwad ka. Kaya nga ita. Ay na, may stress akin ka ibang. Sinahan kansan? Ay saan alakay, suray. Unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Sino man ang babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid ko mo't inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat konak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y amakitak dayjay babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole.
Ngam panagkunak ket husto ti inak. Iso nga gwin naswasta. Sumapul kalangan iti sa bali a pakirelasyonan. Takas takmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunam ket di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit diya. Taimbagam anasapa. Tano saan ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmet nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Uncle, nagpintas man na dya babae, o. Makita yo ka de? Itakla ang makita dahi dya dito yung lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Anda nga ta boyfriend na, Uncle? Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasag tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikrik-nak Uncle. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakain asabong dayta. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Dahil lang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak ba't nga muna tiriknak Anya ti amok no managdakdakas kagayam kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rod ti aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amwa na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo Loreto. Ta sigurado adita mutla maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na. Agyaman na ka nanang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. Addan to isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apay, sino man anday tatayra? Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Tiagbali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasyar dito Ta dinak pa'y mat inaklon. Lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkediti makunak iti dayja abaraw ta nasingpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. Nung siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga isuti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay da Reggie ti pagnaudan nyaw.
Tamangan no kalbaryo lang tibiyag mo ijay, balasang kaw. Ay, jak mo't itulok day ta, ante. Amamudak mo ton. Jak kaya ti madikdiktaran, taadan bukod ko panunot, ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos, no, danamnamak ka dakwada, mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kaanakan? Wan mat ka tiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launay, angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kung naklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko manglukukin ka. Ipakpakaunak laeng, tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mo't nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti daytoy. Kinapudno na, italaeng nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagosan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kun itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kun nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ne, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka okay lang magkanyak. Makiwin na swasa kun ni Reggie no anyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubos sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimakinin na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tagdesisyon para itiday ta, kabagais. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng ta ilutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Isa ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumana umatitay. Kumanabtuog pa'y amin na kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala,
ituloy mo latta ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na amat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay? Pasensyakan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga agrikos. Damagag to pa yakan ni nanang, no masapul ang masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana, no sukatan tam iti baro. Anya? Ni nanang mumanan? Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanre dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. Dito ta Jack Pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas kukan ka na iti walays. Sala mabalinti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yung kwa. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kwa na. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ta ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan dinak panawan? Ola, surutak amin na pagayatam. Mala, rumwar ka nga rudin di ti kwarto, tasi katagluto iti pangrabian ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka awan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawa ken kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday ya at Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idinto ta Jack Pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan ya kasawa, Diyos ya ading ko. Basol mumutlaeng ta pinanuynuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanulungan pa'y ti aramid day ja babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngamdi mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo ilaang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na.
Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun, nanang. Isursurok lang itirong bang aramidan na. Tabi na ibayan yung ngamin. Di makkel nga awan na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan, saan na siya ti karkaritam? Ay kawan na, day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun aya nanang, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam, isa pasensya kan Reggie, ngam pumanawakon. Ni saan Aramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak, wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kuana. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie, ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasintan iti pagnaadan. Ay saanan, tayson tumo yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan di inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka ag motor, tanabartag ka. Iyagiw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyuitan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Agsagana ka, tatagasin ka. Mapanda i hospital ni tamat laang. Alang arod, Manong. Ay na, jay anak ko aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka anabartag. Naimbag ata nalasatam rajay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam rajay anapasamak. Nanang... Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaan day tanak ko. Gagangay na ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apas sa tarupam. Adnan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayong amin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na kumansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam, nanang. Sumra kayo, Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga di anak yun, nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay.
Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman Tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaban ta saan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmet ananang. Aklunag ang naglablabesak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyak tiim mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanen Tayra balasang ko. Ket ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya man tisang sagi, tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Serbiliano kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa balimatin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw. Tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak, nga awan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka anak ko. Ay, kayat ko ti agbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarem ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andingayan tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andingay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sinay. Ay, manjak! Ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kayat ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay anak ka. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pababainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulo sumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wen na?
Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo met ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat ta dayta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mo't nga pay-pay Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya di kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na anagam amuta. Katuan Oray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang nana. Tanabatik ti walit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta gaming ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyangay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita na mga nadamang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo lulit. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak ko. Iti silpon siguro Kino ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaun. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar aram ija anak mo? Nay. Day na ba imbaga day ta? Jak amaw bantaur. Ay sos, bagbagaam dyan anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam dyan anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun, makaputo takpay. Di uray 5 tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga umuna kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam babae? Ni Rio nga ron tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang luko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida,
ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ngamin. Noan niya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamat gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anya hamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos diya karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang diya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day dyan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga Rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na ba ti iti kwarta? Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nagsubli dito'y. Sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mabitlar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan mo tan dya kaduwak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon nakisarita kanyam dya kaduwak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta tugaw ka di damis. Ngamno at da kwartam, bayada mong tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka bumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita.
urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog akon nga gururay. Toy! Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay! Oh, agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. Ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan, aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ang mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsang-sangit ka idirabi ay. Sa ita, agsang-sangit ka pa ilaang. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon, tay. Tiag ayat, agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya? Ala, sana balik, tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya? Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Ada ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit lang taya bakti anak ka baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kun kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mo't, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarungkaran na. Basta, muamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Uwan nga rod na nang hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runak at guwapo. Kasla na sing pamatila nga na. Nadayaw pa'y.
madlaw ititigtignay kun panagsasauna na singpet. Baka ngay agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Ngamukasla na singpa, matilangan na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak dyan agaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron, auntie. Kani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo day jay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat day jay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mangluklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya't apagtrabahuan sika. Kanaggagat talaga. Wey, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapay ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan diti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbartag kamutan nga may nasimbangpot idi rabay. Diyak pa'y katamo no kasano nakaawid ak nanang. Numaminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw Pero may sakit ti ulok pa Ricardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus, di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantamanan nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Anta pelahang over mo. Ita inom man ang tibagbangam. Gagangay na Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga rin. Mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang madatiarak no santa ngay busen. Sa pa'y nagina. Ha? Pare ambo. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Sino? Ito dom, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan! Ay, natumban! Ay, aray, tatigayam ko! Tambaw, anak! Apay, anya tinapasamakin ka?
Isos, nablakaayan kamutan. Nanang, Ay, garda, apay. Anyat na pasamak dito'y gayam mo. Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinursun na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa na iti matak? Nasakit kanyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon, nanang? Apay, di mo malagay, tinapasamak iti Rabi ay anak kao. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga, tatang. Intulod na ka ni Garda iti Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya, tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan gayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta, ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyagbalin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Agnakam ka nga minay, agbalbaliw kan. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, anti madam? Naut-ut na pare. Sana pa yung makastrap iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ikot, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano daytan ngay? Nung ay, pa-check up ka langan, pare. Saron pare. Agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay, naku, ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat ti ayan ti ragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak, nanang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medyo ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaga na iti husto tatang. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata adda ni Manong Mau. Manong wano manang. Ni kadi manang Garda? Si Kamit. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong Ambo. Adda di taunag ti kabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, ket, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko Garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man.
Agkukuyog tayo amapan nagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa'y kani manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta impesan. Ay, kumayat nga ro no kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Kaumay ka. Ay, katuna pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Uy, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglemas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare, embong. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanantis wildom. Uwanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day jay na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog day, tiday jay agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog nagayadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababaian mo na dyan nga ur-ur. Di na pala arot agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga agasawa da, kitumboy mo, dyan ba isa? Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagambay. Intong pimbod na sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigar daw. Anak may bagak. Nabay na kumahit. Anya ka diday ta nga pare? Ada ngamin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumada pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na nagbalin na bayaw mo, pari ka daw. Saan nasiyat ti damagam pare? Tano siya? Awan problema.
Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ay, katuna. Day talagayam, pare. Ang, kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak man naman, pare. Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga asawa. Anya! Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga Arman. Awan na dyan, pare. Lipate mo na dyan. Mapantan ni balay, pare. Taing ka Arman yan, G. Ita ti panagaram mo. Ta saan ka nabartek, panay. Mabayinak, pare. Ang mga no mabastidak. Kan saan ka maikari ka ni Angie na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta siyakat mamartekak. Di nakmutla kayat daya, Ay, ipalapal mulat ta ni ayat, Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak, pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta, dumagasta iti balayo. Ija iti pagsyatan ta. Di ta makasyat iti balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agininom. Manong ambo, manang garda. Ay, kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadanggilan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang dadahal kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot yo. Angie, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at dapapanak. Nay, papa namanan, kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawid akong larigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, kadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti pagluganam nga gawid. Sana problema na ita, paneta. Adamot sakak. Pag na ko na, aging kayo balay. Ay, saan, pare? Delikado iti ruwar, iti kasting oras. Saan? Kabalak, pare. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ay? Sanak pa yung nabartak, pare. Pare, nabartak ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo, ijay silid ni Angie, ti pagturugam. Ay, sana, kababay. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kursunadam, ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may karit kabsat mo. Nasingpot na eh. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo saran Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsokak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak kadagiti dua. Madinsa magtiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Mahulawak kan ti.
Kan maditi dyan ko. Dan samot nakan ko na kontra iti dyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madi talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay masikug ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti ang matasikog mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y amba. Anay ko, hindi ka matagkasta, Parigardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panilangan ti sa wandag iti tao. Kasano akon? Di ka mo't baybayan, Parigardo. Este, Garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mo't ang narigat nga ayatan, pare? Este, Garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto tiimbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pakaragsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umbay. Ala, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw. Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo? Kat kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanagak. Kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but ngan, anak mo, bakit? Saan nga agdarum na jay? Bakitanan, agdarum pailaan. Kanil ko namot di ambaw, ang nagayatan da adwa. Saan namot apinilit? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang, ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tam. Unmot ngamin, Garda. Para iti anak ta ti aramidin ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di ka ito baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, Manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ko. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Walugaro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka. Nambaw ha. Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Bun nga rod. Tingingas mo mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Bun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyamanak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyamanak mo, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwi nambo.
Ket agyamanak, tadinak binaybayan. Wana, ay ayatin ka unay. Nga ta, kunami di, ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jak mo't lamay karikin ko ana. Isa jak ginantat tinagaram ken ko ana ide. Sika ti pakaikariyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay, anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan? Sumragak sayang mati aldaw ko no jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama. Nakaluto ako. Ay na, una yan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka lagi ti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalata. Ang no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. So ajak mangas asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro, ngam awan pailat asawak. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jak to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmat. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Wan nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oho, tangdanan dak atag kanta ak manan. Ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw? Un pare, ipangakat mo man tay Ilocano akantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga ayam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itan biyag ko ti oras na danunen ti inak isisina panawan kan dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video nga in-upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Wan pare, katni, nagadumat ti views nun. Ha? Ay, unyod peso. Talaga nga ag-viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkanta-kanto pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andag dito kusina na nang. Agkap-kape ak. Ay nanak ko, aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't ngami ni Jobo at Tumboy di kantak. Angam te kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamot tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wan mat ka di ngam nagadon tinyapload ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta.
Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? Iso asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa eh. Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkantak man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload ak. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta kan to. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Asos. Agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo nang ita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabin, apay, di ka pala maturaw. Makarungrun ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak iti balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapa-in love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasayat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Ada mo't trabaho k noy Sayang mo't kami ti maswildok no aglanganak. Manuaya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka kami na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapa-inlove-love ta. Ay, main inlove akon. Awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi Amangan mo ang nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawit ti ijibalay mi. Yam amu ka ka nagiti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta ijibalay. Proud akla unay nga minamang yam amu kan kakadagiti dadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Diyak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana, iliblibreda. Fans na itay? Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses jay kaanakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay kaanakak. Italang matmanad nga irwar na na jay talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day jay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impus da iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo
Ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan sidan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro daytan. Sobra pa'y kit di daytoy Ngam, apay, di ka manan sumrak iti trabahom ita. Saan nanang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtod iti kwartak. Di ka mang namnama iti ititadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng agtrabaho kalatta, anak ko. Saan nanang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta, tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtod iti kwarta kanyak. Sus, umawagan ti may sang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita tayo di plaza, tapagam-amwan ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ket una. Awan kwartak, madam. Pasensya nakurapayak lang amin. Di mo problemain dayta. Tasyak ti makaamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglakaak amain in love iti singer. Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaong daytoy. Naimbagla ang pangallowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wala nga ron. Diya akong simra ka di construction. Tabi si akbot nga minan nga kankanta. Noada ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Kasi dadaanak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, May? Saan ta pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa yan? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybayan ti inam nga uri agasawa tantum? Basta saan ta pa yung agkasar. Di ta kumagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ng magkibkibin da. Kuna namot akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kuna namot nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amang ano isukat nak daw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abasta irukma ti bagikan ka, nukas ta ti alamidak. May mayat ko mga mino nagkasartan. Ang gurnungak pa, Joyce. Jakmat kayat na sikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pay so kanyak, Beltran.
Fans mo laang dagijay wenno nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti Noyme. Sabali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwada. Bagbagayak lain na, takababain mo. Kanayon da kahit kan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At damang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirthyak? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak magkadag iti gagayam mo Iba nga masyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Ha? Apay, iba inaksamat. Ako ha. Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga inagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbaga da ita babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Naamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may ti kasangay ko. Iba inandak ko mamot, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Pimanawak ijayan ta, aga-apa damot tan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ije sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbagati ayan ko ha. Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak, ma'am. Ada ka di down payment? Ay, ada tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Ha? Uy, ang yaman ak, madam. Anya trabaho mitayan? Awan, ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello! Umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ha? Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balong agberbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ay. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kayat tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo. Dakkel ti balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti mahalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabangak No kayat mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mat ngagpayso ti may sapay apalay apapaabangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment tagitoy. Ken adapay transient ko iti bangir a barangay. Ha? Nagadumat ti papaabangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mangtawid kadagitoy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsen sakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun maagasan.
Urayak laangan ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwom dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida ditoy balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, Adda bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawumbot. Kan sana pala, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunakno sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglambang ka pa'y laang wine! Isisilid ko ti paglambangam! Nay, apay paglamangan nak. Belinda! Ada kami! Ay, Belinda! yes sir! Wine! Umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni ti silid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid kalat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid tayo jay probinsya mi ta datalon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulanak pa yung amin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Sanay, niimbag tanagawid ka. Kumusta kan? Ang paya di ka pulos makontak. Nag-deactivate Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo paray. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya?